Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza nshuti bakundwa mwe mwese dukomeza kubana kuri Bridge Sport, mwe mwese dukomeza kuganira ku makuru n'ibiganiro bya siporo binyura kuri uno muyoboro. Tukaba dukomeza kugenda tuganira kandi tubashimira cyane kuba mukomeje kubana natwe. Ni iby'agaciro kubana namwe kuri twebwe, ni iby'agaciro cyane kuba tubafite nk'abakunzi bacu bakomeza kubana natwe umunsi munsi. Muri rusange muri Bridge Sport niho hantu tuganira ibijyanye n'imikino byose. Aka kanya dufite amakuru menshi agenda avugwa mu makipe atandukanye, ariko turibanda cyane ku makipe ameze nkaho ariyo ahanganira ibikombe cyane cyane hano mu Rwanda. Ubwo ndavuga ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport Gikundiro Isaro ry'Inyanza. Aya ni amakipe yombi aba agundagurana arwana no kuba yatwara ibikombe bikomeye bikinirwa hano mu Rwanda, dore ko ariyo makipe abiri afite ubushobozi, afite ubushongore n'ubukaka, afite abafana, afite amafaranga, afite ibintu byose bishoboka kugira ngo abe yagira icyo akora muri shampiyona y'u Rwanda. Ibi ntabwo bituma wenda nirengagiza uruhare rwa Kiyovu Sport nko mu myaka 3 ishize, nayo yari ikipe ishobora kuba nayo yabarwa muri ano makipe abiri akomeye, ariko kugeza ubu ngubu uko tubibona, uko amaso aduha, ndakeka tutashyizemo ibintu byo kwirengagiza cyangwa se byo kuba twirengagiza ukuri guhari. Kiyovu Sport ntabwo ikiri muri uruhando rw'aba bagabo babiri n'amafarasi abiri akomeye abari guhanganira igikombe. Dufite amakuru menshi rero agenda avugwamo cyane muri ano makipe yombi, ariyo tugiye kugarukaho. Muri rusange ni shampiyona y'igihugu y'u Rwanda yakomezaga mu mpera z'iki cyumweru. Amakipe yombi akaba yarabashije kubona intsinzi ziremereye ariko zigoranye mu by'ukuri, kubera ko ikipe ya Rayon Sport yaje gutsinda igitego kimwe gusa, itsinda ikipe ya Gorilla. Gorilla isigaye imeze nkaho ari mu cyeba cyane. Nibyo tugiye kugenda tugarukaho. APR yaje gutsinda ikipe ya Polisi, nabyo ku mugoroba w'ejo bigoranye cyane kubera ko ni igitego kimwe ku busa. Turaza kugaruka kuri byinshi byagiye bivugwa nyuma y'iyi mikino yombi, amakuru arimo indani muri ano makipe ndetse n'ibigenda bivugwa, ndetse n'imikino yindi igiye gukurikiraho kuri ano makipe yombi. Ndizera neza ko abafana b'aya makipe yombi dukomeza kubana umunsi ku munsi muraza kubikunda kandi muraza kubyishimira cyane, dore ko amakipe yombi ari kwitegura kandi akomeje ingamba muri rusange. Mbere yuko ntangira, reka mbanze nshimira abantu dukomeza kubana umunsi ku munsi, baduha like, baduha bakoze subscribe, dukomeza kubana, bareba bakurikirana ibiganiro byacu. Rwose reka tubashimire, tubifurize kugira ibihe byiza kandi muraba agaciro cyane kuri twebwe. Reka duhere mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport Gikundiro Isaro ry'Inyanza nk'uko bakunda kuyita, Gikundiro cy'Abareyo, kipe y'ubururu n'umweru cyane. Ikipe iri ku mwanya wa 4 n'amanota 30 ku rutonde rwa shampiyona. Impamvu mvuze ibi nibi, impamvu mvuze ibi kwiri ku mwanya wa 4 nuko mu mpera z'iyi weekend, dore ko yakinnye umukino wo kuwa gatanu, mu rwego rwo kwishimira uwo mukino ndetse no gukomeza ingamba, hari inkuru imwe mutamenye yabaye ifite ihuriye n'ikipe. Umugabo wahoze ayobora ikipe ya Rayon Sport bamwita Munyakazi Sadate iwe yatumiye abagabo barenga 30 ngo basanzwe batanga inkunga ya hafi muri Rayon Sport. Araza arabatumira, aravugira ati twifurizaanye umwaka mushya muhire, dore ko tutabonye umwanya wo kugira ngo duhure tuganire turebe twakora iki kugira ngo ikipe yacu dufatirane hakiri kare, hakiri imikino myinshi tube twagera icyo dukora. Aba bagabo rero baricaye, n'abagabo benshi basanzwe batanga imisanzu muri Rayon Sport, bakuriwe n'uyu former president w'ikipe ya Rayon Sport Munyakazi Sadate, ari kumwe n'umuryango ndetse n'abo bagabo bandi bazanye n'imiryango yabo, ndetse nanabonyemo umumama ukuriye Rayon Sport y'abagore nawe yarari muri uno muhango. Icyavuyemo rero muri iyi nama cyangwa se muri uno muhuro, tubyita umuhuro, icyavuyemo nuko aba bagabo byarangiye bemeje ko bagomba kongera umusanzu, bagakuba kabiri umusanzu bari basanzwe batanga
mu rwego rwo guhangana n'abakeba, bakaba bashyira imbaraga cyane mu gikombe cy'amahoro, dore ko aricyo gishoboka cyane kubera ko inzira Rayon Sport iri kunyuramo nawe ubwawe uyirebye urabona ko iharuye, ni inzira yoroshye cyane ishobora kubageza kuri finali, kandi finali ni abagabo bamenyereye uburyo zitwarwa, ni abagabo bafite n'igikombe cy'ubuheruka cy'ubushize, birumvikana ko bashyizemo ingufu cyane, ariko nanone kuri shampiyona naho ngo ntibagomba kurekura, bagomba gukomeza gufunga bukwasi, guhagarara bwuma, bakagerageza gutwara kino gikombe cya shampiyona n'icy'amahoro. Bemeje rero ko inkunga yabo cyangwa se umusanzu wabo bagomba kuwukuba kabiri. Nk'abafana cyangwa se nk'abakunzi b'umupira w'amaguru, reka dushimire bano bagabo bose bakomeza kwitanga, bagerageza gushyira amafaranga yabo muri siporo muri rusange, haba mu makipe agiye atandukanye, ariko bizwi cyane mu ikipe ya Rayon Sport. Iyo yari inkuru imwe ivugwa muri Rayon Sport. Hanyuma twinjira indani muri Rayon Sport, umutoza Julien Mete, uyu mugabo w'umufaransa wamaze kuba head coach cyangwa se wamaze kuba manager, nk'uko muri terime z'abafootballeur cyangwa se z'abo muri siporo bakunda kubyita. Uyu mugabo kuri iki cyumweru bakoze imyitozo atangira akazi ke, arayikurikirana. Uyu mugabo yaje kubona ko hari byinshi agomba gukora muri ino kipe ya Rayon Sport, dore ko ubu staff technique yose yamaze kuzura. Umutoza mukuru arahari, umwungiriza we arahari, umutoza w'abazamu arahari, uwongerera ingufu abakinnyi arahari, perezida, vice perezida, secretary, abafana, abakinnyi bose barahari. Byumvikane ko ikipe ubu ngubu ni full house, ikaba igomba kuba ikomeza shampiyona muri rusange. Gusa hagati muri iki cyumweru bafite umukino wo kwishyura w'igikombe cy'amahoro, ariko bakaba bafitemo avance y'ibitego 4 imbere y'ikipe ya Interforce. Ku munsi w'ejo rero ku cyumweru uyu mugabo yakurikiye imyitozo ye ya mbere, yamaze kuyikoresha abakinnyi. Gusa icyavuyemo cyiza gihari, inkuru yasohotsemo nuko nawe ubwe yahise yemeza, aravuga ati icyitwa umupira w'umuterekano cyose, ubwo ni kufra, penalite, n'ikindi cyose kijyanye n'umupira w'umuterekano nta kwigubaza, nta kindi. Yamaze guteraho kashe rwose ku rupapuro, ni Eritier Ruvumbu Nzinga niwe ibi byose ubijejwe, cyangwa se ugomba kuba ari gufata ijambo rya nyuma ku cyitwa imipira y'imiterekano yose yo mu kibuga hagati. Umutoza amaze guteraho kashe, ibyo ntago bihinduka, nta nubwo biburanwa, nta nujurira, nta nuburana, rwose byamaze kwemezwa. Uyu mugabo rero aratangirira ku ikipe ya Interforce umukino wo kwishyura, mbere yuko muri weekend haza ikipe y'Amagaju, ni mu rwego rwo gukomeza ino shampiyona. Mu ikipe ya APR amakuru agenda avugwamo ni menshi agiye atandukanye. Mu ikipe ya APR ku mukino w'ejo batsinze ikipe ya Polisi, n'umukino wabagoye, ariko baza kurangiza umukino bawitwayemo neza, bawutsinze igitego 1-0 cya Ruboneka. Cyaje kuboneka ku munota 66, kiza kurangiza uyu mukino amanota 3, ikipe ya APR iyageretse ku yandi. Ikipe ya APR ikaba iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 36, ifite n'undi mukino w'ikirarane. Ikipe ya APR ikomeje imihigo yayo, imaze imikino 16 ya shampiyona idatsindwa, imaze kunganyamo imikino 6, indi yose 10 yarayitsinze. Muri rusange abafana ba APR barishimira cyane achievement imaze kugerwaho n'ikipe muri iyi shampiyona y'u Rwanda. Bari mu rugendo rwo gutwara igikombe cya shampiyona cya 4 kikurikiranye. Ikipe ya APR mbere yuko itangira uno mukino, Afande Richard Karasira ni umuyobozi w'iyi kipe ya APR. Twebwe tuvuga afande mu rwego rwo kwirinda kuba wanyuranya amapeti cyangwa se kuba wanyuranya ibindi ibirango bya gisirikare, ntago tuba tubizi neza, twibera muri siporo. Kugira rero ngo twirinde kubinyuranya, tuvuga afande, ubwo na afande umuyobozi w'ikipe ya APR. Yabanje guhura n'abakinnyi abibutsa indangagaciro
za APR. Ku bantu babikurikiranye neza babonye amafoto Afande ari kumwe n'abagabo nk'aba Shaibub, abo n'abagabo bakuru mu ikipe, ari kumwe n'abagabo bagiye batandukanye muri ino kipe, agenda abibutsa uburyo indangagaciro z'ikipe ari intsinzi n'umurava, nta mpamvu yo guhagarara, nta mpamvu yo gutezuka, amafaranga arahari, bahembwa neza, babayeho neza, inshingano zabo ni ugutsinda mu kibuga. Baje kumusubiza rero mu kibuga babimwereka, baza gutsinda ikipe ya Polisi igitego 1-0, bakomeza ingamba muri rusange. Ikipe rero ikaba yaje kurara ku mwanya wa mbere, mu rutonde rwa shampiyona. Amakipe kugeza ku munsi wa gatandatu uko ahagaze ni ibintu bite icyo bisobanuye cyane. Ku mwanya wa mbere kambanyuriremo nihuta cyane, umumenye ko urutonde rwa shampiyona ruhagaze. Ku mwanya wa mbere hari ikipe ya APR ifite amanota 36, ikaba ifite n'umukino w'ikirarane izahura mu ikipe ya Marine. Ku mwanya wa kabiri hari ikipe ya Musanze ifite amanota 33. Ku mwanya wa gatatu hari Polisi FC n'amanota 31. Ku mwanya wa kane Rayon Sport Gikundiro n'amanota 30 ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatanu Mukura n'amanota 27. Ku mwanya wa gatandatu ni Kiyovu n'amanota 22. Ikipe iri mu bihe bibi ariko igerageza kuguma hafi. Ku mwanya wa karindwi hari ikipe ya Gasogi United n'amanota 22. Ku mwanya wa 8 hari Gorilla amanota 21. Ku mwanya wa 9 Sunrise 21. Ku mwanya wa 10 Amagaju 20. 11 Muhazi United amanota 20. 12 Marine amanota 20. 13 AS Kigali Abarakare amanota 19. 14 ni Etincelle amanota 17. 15 Bugesera ifite amanota 16. 16 iya nyuma ku rutonde ni Etoile de l'Est ifite amanota 12. Ubwo no kuvuga ngo top 4 APR, Musanze, Polisi, Rayon. Amakipe ari muri relegation zone, ubwo atatu ya nyuma ni Etincelle, Bugesera na Etoile de l'Est. Nuko nguko urutonde ruhagaze muri rusange. Ni gutyo bimeze ku bakunzi b'amakipe yose akina icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ndakeka mwese mwiyumvishe aho muherereye, nahanyo ho gushyiramo imbaraga, nahanyo ho kugerageza kugira icyo mukora kugira ngo amakipe yanyu azamuke muri rusange. Nuza gukomeza kubana natwe uraza kugenda wumva andi makuru agiye atandukanye avugwa mu makipe agiye atandukanye mufana hano mu Rwanda. Tubashimire cyane, tubifurize kugira ibihe byiza, tubifurize gukomeza kubana natwe, kandi ni iby'agaciro kubana namwe rwose hano kuri Bridge Sport.